Jesi domaćine? Dobar dan. Hoće li to? Evo ide, kako je? Ja sam čuo da je ovdje prava domaćinska kuća. Pa trudimo se otprilike da to bude tako, pa prasence je tu upečeno, već je pola odrezano, otišlo tamo u kafanu da se reže polako, toplo, vruće. Znači pripremaš prasence ovdje? Pripremamo prasence za kafanu i to, ja bih volio sad kad vidim da voliš prasetna, da je to vruća prasetna i mislim da je ukusno. Boga mi, Mislim da je ukusno. Pa bi ja predložio da osjećemo ovako ovo gdje je najslađe ovaj dio tu rebarca i ovi ti stvari da osjećamo, pa idemo tamo da sjednemo za sto oko ljudi, popijemo po rakijicu domaću jednu za dobrodošlicu. Nemoj da čopaš. Da idemo, da. Pa dobro, ja hoću da budem kulturan, ali prilike. Iako mi je ovo najslađi način jedenja pečenja, poslušat ću domaćina i pridružiti se drugarima iz Novog Grada. Epitet domaćina u potpunosti je opravdan. Prešli smo sa onog tamo dijela, prešli smo s praseta na ove malo konkretnije stvari, pa ću ja pokušati da prezentiram i pokušati da narežem za drugare malo ovih mojih proizvoda. Počinjemo sa dimljenim vratom, koji se zajedno sa ostalim suhomesnatim proizvodima suši odmah iza restorana u domaćinstvu Erceg. Ti se ovo sušio, ja? Sve. Sve je to naš proizvod. Znači opet moram čupati? Pa opet moraš probati i opet moraš da ocijeniš, da vidiš je li to čemu. Naši gosti svi kažu da je okej. Nije ovo samo okej, već je kod mene podignuta najviša ocjena. Čista 10. Ja ovako isto kad moji svi drugari dođu, onda se ovako družimo, sastanemo se, sjedimo, pijuckamo i polako reckamo tih svih. A mogu ti domaćine postati moj novi najbolji drugar? Naših delicija nikakav problem nije, a poslije ovoga idemo na lijepo vino popiti i poslije toga idemo na kupanje na Unu. Dakle, jedan kompletan ugođaj. Uživanje u hrani, dobrom društvu i sjajnoj prirodi. Ne pada mi na pamet šta bi mi još falilo. Ovo sam narezao tamo ranije zato što je pršut onaj veliki, nismo mogli staviti ovdje, ne stavljam na sto veliki pršut, pa sam narezao tamo, pa je sad to isto je, znači sve. Upravo pršut je ono što me je najviše fasciniralo. Od naših domaćih svinja da to bude naš proizvod ovdje, čisto iz našeg podgrmeča, iz našeg sela, iz naše svinje, da to budu tu. I onda to presam, stavljamo sušicu, normalno salamura, ta što ide, kako to sve ide, baš što se tiče pršuta. Da će zamjeriti za ovo sad dole na jugu, ali to je to. Da, vjerovatno jeste. Ja sam, imam moji svi drugari, normalno svi imamo drugari, svi imaju drugare sa svih strana i svi su donosili i pršute iz Trebinja i ovog i Hercegovine i iz ovog Crne Gore. Dole južno ima njeguški, a kod nas može biti čopički. Da, pošto je Branko ovdje blizu nas. Cijela porodica uključena je u održavanje restorana i imanja. Što se tiče suvovine, što se tiče tih kulena i ovoga vrata i pečenice i šunke, pršuta, sve je naše slanine, na primjer, sve je naš proizvod, sve mislim iz naše kuće proizvod. Stvarno je sve vrhunsko. Da uradimo to. Ali ja se bojim da se ne ohladi ono prase. Pa neće se ohladiti tako brzo zato što je vani toplo vrijeme, a i mi ćemo malo ubrzati pa da možemo probati i teletinu i prasetinu i domaću kobastu i vješalicu i sve ostalo da možemo probati. Ja sam mislio stati samo na Pa nećemo stajati baš tako brzo, moramo popiti još koju rakijicu, ne možemo samo piti šljivu, moramo probati i dunju. Moramo probati viljemovku, moramo probati jabuku, moramo probati svašta nešto. Da se nam treba jutro srano da dođe kod tebe pa da krenemo. Šta je tu je? Neću se mnogo buniti da ostanem malo duže. U dobrom društvu, uz dobru hranu. Izdržat će se nekako. Ovdje sad imamo, ovo je tu teletina ispod sača, ovo je tu vješalica, domaća naša vješalica, svinjska vješalica, one peke vješalice koje smo mi pripremili u našoj sušnici u tome. Probaj malo. I ovo je krompir koji pripremamo tamo na, kako bi ja to objasnio, na neki starinski način, da se malo više
prepeče i unutra ima malo luka, malo crvene paprike, malo paprike svježe i onda se to tako, kad se to sve zajedno udinsta, to se onda dobije poseban miris, poseban šmek, nije samo krompir, nije sam krompir. Teško je. Nazdravit ću novom poznanstvu, nezaboravnom gastronomskom iskustvu i ovom domaćinstvu, a onda krenuti dalje, jer voda zove.